Seandainya hadir irialena ya rogagai. Bicara maka demi tahu kak bicara jai pada kurfatau. Kama na pure ucerita jatai umati. Berarti angke amatingan yang manci jifangaja sehingga dia terhalang dari perbuatan yang tidak bermanfaat. Magina malamma watakalewe male tanya hatta. Male tanya apunata. Mingawi tanya hatta. Nasaba tuliyita seha alewe. Seandainya angka amatingan yang manci jifangaja. Dewe lok male gagana tawe. Apa mati amma. Dewe lok makui anu na tawe. Foliami magamagaku. Makanya magi na yaseng amatingang ngefangajak kami ni mariasa nasaba wedding na fatat ding yaseng sifat makalaleng riwatak kali na tawe narik ko na fafahangin mo yali na makadami luka mati. Makanya kita yang ada di sini wedding aman ifak di bola yero maka de mati tu tawe sila surang mati tu tawe yenaro sehingga ufudaki hikmana na rahasia kapuang ya amatingang supaya eru di tolino itu matika. Contoh, bicenne tamatoi mi mate. Macafa mana ki di malolo? Afa yero yala patoka malampi mo fa perjalanan itu. Takalaku mo fa malolo gan Rusia ralau. Matuwa fa matu utoba. Matuwa fa umainga. Tapi dia napakura matingang. Seandainya to malasay mati, macafa mana ki madisingi. Malasa fa matu utoba. Malasa fa matu umainga. Tapi tidak berbicara seperti itu kematian. Makanya lesuki matu ribolata ye talapatoka bicara. Napasangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Silabbi tahu angkai ake gunana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba hitang satu. Tes. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim wa ballaga rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sinina temotua malabiku sila surah malabiku jamaah tasya yang kay hadir dari istimewa lori ale malabi na yamanang sinina keluarga besar na almarhum. Mudah-mudahan ifat dibolangan ni asak barakat batua ini nawama deceng hadapi wifat cobaan ng Allah Ta'ala. Mudah-mudahan almarhum husnul khotimah iterimay decenna ya dampeni atas salanna ifalicu-licunya malakna insyaallah. Rilalan na yewan niwi ang kamana kinafada punga Allah Ta'ala. Si kira-kira ya ada punga tae dena tomak da punga bawang. Akan tetapi
tampu isige egana fangaja risisene idi totu. Rimakadan naritu yewan yewe idi nonori keluargaan almarhum. Angka tumatu nang kasih waktu nagiliran na si keluarga taya sinonori. Beberapa hari yang lalu idi masyurusuki janasan almarhum. Angka tumatu nang kasih waktu nagiliran na si janasa taya sirusuki. Fafahanya leta, alengnya leta, paham madecing, risisena, amatingangi fuli tamma pitabe, takap pitamma permisi. Dia nak bicara atuangan, dia tu nak bicara lolo, dia nak bicara lasa, dia tu nak bicara adisingan. Ia narosa hingga, ia kuifat bicara hakika, ia gay mati. Pak biasa mo fang katau tulinasa maniha tomatua mati. Agay mati nasa tomatua. Aja lalo tafo itu kong katamatua, apa macam itu tomatua. Agay fale mati. Ang katomaka na tomalasa. Aja to tafo ikong katomalasa, macam itu to tomalasa. Aga butin na. Ang katau mak datu tau ngumuru na. Letuk maku ke siha-siha mo. Ang kakendeng anak-anak napi SD mati ni. Berarti ko maka dia tahu atuangan na mati tahu gugur niye pendapat. Apa angka tahu mak datu tahu ngumuruna yo lepo na mati napi tika napi SD na alela. Dito na wat dia lapatoka maka dia romatewe to malasa. Pak biasang ka tahu malasa 5 tahun yo le fatung kana mati na to malasana. Angke bali bolana dia na malasa yo le bali bolana mati na alela. Agay palik mati ibu bapa. Ya nari tu maki nyawai. Makanya maka di ayat kullu nafsin zaiqatul maut. Tungka ya maki nyawai. Definitely amat tinggal. Yang jelasnya selama engkau nyawa tatiwi ajak lalu tasang ngaleta lutu teru acap pakenna ya nari tu amat tinggal. Bapak-bapak, ibu-ibu, onro malak de na ya patu kaya sengya amating. Yero Nabi sallallahu alaihi wasallam narampir hat desena. Kafa bil mauti wa idza. Mamadaini amatingi mancaji aguruangi. Jadi itu sitongan na kong kasi kampot tak mati to mak guru. Ye ko angka tau mati inonori to jok kamala pelajaran. Pak Jakama na bila berharap mi yak dampengat dosa ternyata tiwi mi dosa na to lisu. Pak iroma kuke keadaannya mega tau GU di laurusang. Namo laken na mite macomo ala no to mause. Namo tau mi macicilo to ala no to masamang. Bahkan yang sering terjadi engkau tahu ia na bunga siruntu ina dosa hai bahas. Si runtuk na dosa, sifat bicara na dosa, masaran na dosa tu. Agak aku mampake. Padahal anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu kami ni macarat dek, tahu si mata mingeran yang matingan. Makanya koto nono rito matingi itu jadi patokan. Ajak lalu na to nono bawang akan tetapi tok jok kamala nasihat. Pengajari alita. Tadang pengakak meraja. Bicenne tungka tau mati inonori ang kamo fangaja tatiwi lesu na amala deki jiko kamput ta. Mohon maaf ibu, bapak. Mega tahu. Ule masak buni tau mati na inonori. Tapi makon ni ro. Ya sangi maseke ulan riolo maseke piya tahu ni. Ya sangi majasi pak tahun riolo majasi pak piye tahun ni. Kenapa? Karena memang turun hanya sekadar turun. Nono bami dega aga pelajaran yalah. Dega aga guru yalah. Sehingga aga na anjur kalat da topan rite yak guru ko to nono rito matingi. Ajak mo na mega rampeng minimal 2.
Nomor sidi podangnya le tak makada ni gaya rotomate. Watuna tu egana gagana. Watuna tu hebat na mapalong. Watuna tu jago na masapa na jamamana jama-jamange salama halalai. Tapi sisan na mate kaci mi idokor. Sisan na mate degaga na tiwi. Ini nasihatnya apa? Maka da yerok ko nakan nakidale ajak lalo na to sombong. Ajak lalo na to mabangka. Ajak lalo na to talabi-labi. Pak biasa tong kaweng kalinga kareba. Tanah fodo de toga ko kamput tak. Tapi urasan ka. Nakan na de cecede na mula lang itik tito ko malalan. Ya. Angka tu tahu menre fangka na senre ke bangka na. Padahal tidak boleh. Nasihat yang harus kita bawa pulang kutujuk ke rito matingi. Fangaja wat dingiti wilesu agayro. Yanari tu karotawi mate. Igana gagana, igana waramparanna, igana apuna funana, tapi sisan na mate kaci mi idokorni. Tisamo ya sange kaci ibu. Ayah sange kaci. Bahasa Indonesia kan kain kafan. Ternyata maka dia bahasa Ogina. Ya sange kaci pakaian matuna. Onro tunana. Dia gaga tau tuo. Lo pake. Kira-kira angka nagaboti tanonori waju persota na kaci. Upana pandang kanapata na falarimanang. Ini memberi isyarat. Bahwa hebatmu ketika hidup. Aga meluk molli na dia molli. Aga meluk mufake na dia mufake. Aga meluk muak baju na dia muak baju. Tapi ketika engkau meninggal, mau tidak mau, engkau akan dibungkuskan kain kafan, kain yang paling hina di dunia ini. Itu nasihatnya. Jadi wat di ngamani, ya rokonen renre kiki alat bireng, immak di fat di sengeng, immak di fangka, immak di waramparang, tetaplah jadi orang yang sederhana. Kenapa? Nasabak kumate ki matu, degaga isorosang sangadina hubungan tak dengan Allah. Si bawa hubungan tak mi rifadat tak rifadat. Nomor 2, aga fangaja yala. Namo maga hebat na kedudukannya. Ketika hadir di dunia ini, maka mestinya disadari betul. Maka dekotomate kaci mi idokorgi. Denang katoruntu pajabak mati. Sakbe idokorgi. Matandre pangka na mati. Lepis idokorgi. Tidak ada. Rakyat biasa maupun pemerintah yang tinggi kedudukannya, selama dia muslim, selengi, pasti dibungkus kain kafan. Itulah nasihatnya. Sinina tomo-tomo labiku, angkere masiri pung Allah Ta'ala. Selanjutnya, yero yasangi ajalang, furana fatan tu pung Allah Ta'ala. Yena rodenri ofodaki, maka de gaga cok tanri fangaja amatingengi. Sebenarnya selama yero idi tolinoy ang kami amatingang ni mancaji fangaja na tegi monro pasti matuju ki. Selama ang kamatingang ni mancaji fangaja na tegi monro pasti matuju ki. Contoh, magi na malam mak tawi curi te jana fadana rufato. Apa nasa ngalena sehat teru, nasa ngalena mak japa teru. Seandainya hadir irialena yero gagay bicara maka demi tahu kak bicara jai pada kurfatau kama na fure ucerita jatai umati berarti angke amatingang imanci jifangaja sehingga dia terhalang dari perbuatan yang tidak bermanfaat. Magi na malamma watakalewe male tanya hatta male tanya apunata mingawi tanya hatta nasabak tuliyita seha alewe. Seandainya engka amatingang imanci jifangaja. Dewe lok mali gagana tawi. Apa mati amma. Dewe lok makui anuna tawi. Foliami magamagaku. Makanya. Magi na yaseng. Amatingang ifangaja kemini mariasa. Nasaba wading na fatat ding yaseng sifat makalaleng riwatak kali na tawi. Nariko na fafahangin mo alina makadami luka mati. Makanya kita yang ada di sini. Ewat di ngaman ifak di bola yero maka dia mati tu tahu sila surang mati tu tahu yana ro sehingga ufodaki hikmana na rahasia kapuang ya amatingengi
supaya eru di tolino itu matika. Contoh, bicenne tamatoi mi mate, macafa mana ki di malolo. Afa yero yala patoka malampi mo fa perjalanan itu. Takalaku mo fa malolo, gan Rusia ralau. Matuwa fa matu utoba. Matuwa fa umainga, tapi dia napakura matinang. Seandainya to malasay mati, macafa mana ki madisingi. Malasa fa matu utoba. Malasa fa matu umainga. Tapi tidak berbicara seperti itu kematian. Makanya lesuki matu ribolata, ye talapatoka bicara. Napasangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Silabbi tahu angkai ake gunana. Silabbi tahu ya angkai wading yang gerangi di Cina. Koli suki matu tanawanawa yaleta. Salam ang kaki ko kampungi. Ang kamo gataw madece gara-gara ini. Ang kamo gataw matu juga gara-gara ini. Ang kamo ga dece tawa dia sirampe-rampe ko boleh mate-mateta. Nasaba ufa lampuran ni terus terang. Asalang angka tahu tuoy lagi na dega sengai. Tuoy lagi na dega rampe, labi-labi ko mati. Tapi asalang angka tahu de na faja tuli ibahas. De na faja tuli isapa, de na faja tuli yukdani. Yena tu yaso tau mofa, tau angkemi tu akke gunan daripada rupa tau ifakun daro. Makanya nanti pas kembali ke rumah, fodangnya letak makada. Mate tu watakale, temati rampe-rampe. Buruk watakale tak koyawana tanah. Usahakan ajak lalu tafaburu rampe-rampe kesita daripada taruh. Terus terang, ibu bapak. Ang kami tu tahu. Asal de gaga isapai. Be tilo fungajiano. Makelu to kasinge. Makelu to basay ina isapa mito ya apa makanja. Ang kamato tahu na sa telo yano niga tahu na nae pasasange. So makelu na sa sinangya makampung. Jadi kembali ke kita. Loki iseng maga. Loki irampe maga, tak gatung irialeta makada. Ang kamoga pasengarang, wat dinarampe nga madeci kitay matu bajatogi sa nga dito. Yenarona sabari makukwewe. To fada angka hadere, wat dingami fada ifoda ngalewe, jangan andalkan dirimu, karena Allah tidak senang dengan orang yang mengandalkan kemampuannya. Terus terang ofodaki. Yetu narekoto malolo. Koto sunga mua, tomatuatu matu. Iro koto matuana, dena nama lopo. Fakul yangi. Bicarai mani mega mau. Betuana aga. Kehebatan kita, sedikit demi sedikit itu akan habis. Makanya dena wat diandalkan ngalewe. Dena wat diyatuang ngalewe. Nacacap wangi. Termasuk ibu-ibu Cantik mofi, apa nandre mofi, fake. Cantik mofi, apa natadangi mofi, bedak. Tapi narate matu umuru arwafulo na tau koto sungat ki. Tanyana na badda cau. Oli na cau mulai badda. Apa artinya? Ini pasti ada masanya. Makanya pelajaran yang terpenting adalah dunia onrong akarisong. Lino onrong kerja keras. Agaya sengonrong karisong. Duan rupa lo yak karisoi kulino. Makukuiwe. Nomoro sidi. Akaresoy linota nasaba lino yonroy. Akaresoy linota nasaba lino yonroy. Nomor 2, akaresoy aherata nasaba ahera yang ujuy. Tadang pengakapa. Agayasang akaresoy lino nasaba lino yonroy. Tomilok manre, tomilok mak bola, tomilok mak bajaju, akaresoki. Risesena anu na furwe po nga latala. Akaresuki. Apa memang lino yon roy. Nomor 2. Ang katolo yakaresoy. Agero ahera. Akaresoy ahera ta. Nasaba ahera yang wujud. Contoh. Ajak lalo ta coba-coba jok ka juk panda. Ko dega duita. Asal jok ka ki juk panda na dega duita. Latuki masesa. Aga masuna.
Aja lalu mu coba-coba tama kuburu ye kodega modal aku buru mu tiwi. Aja lalu mu cafa-cafa alemu jokka masapa riakhira. Jokka riakhira nare kodega modal akhira mu tiwi. Yena ruampeng kesempajang. Yena ruampeng kaya sepuasa. Ang kaya sang hubungan dengan Allah. Apa yero modal tak matu kutama ki kuburu. Yero matu modal tak menguju siruntu pengalatan. Termasuk salah satu riwayat itu. Kira-kira kota naiki ibu, boleh mana ki ko babuan indota, boleh mana ki? Ibu, boleh mana ki babuan indota? Boleh. Bapak, boleh mana ki babuan indota? Ah, sekarang ang kagatingarang. Ang kagatingarang. Mengaku ki boleh to tapi ang kagayingarang. Magi na degayingarang. Nasaba degay yamo koro. Degay figo koro, degay kareso koro. Sehingga dalam riwayat itu, komunikasinya anak dibayi dengan Allah. Bagaimana caranya? Ternyata yero anak-anak ko watanindo nasakarufa ijulluang ikupungi. Wala ko mata. Milumok ko ga. Aja na puang agalawita ko watanindo ko. Wala ko pala do chili. Aja na puang agalawin kalingo. Kwe. Wala ko aja. Kikato kalalo kwe. O de nasadari. Maka da yero matay tanya ko babuanindo tak lipake. Yero do chili tanya ko watan indo tak lipake. Yero aje tanya ko watan indo tak lipake. Tapi matu nareko isalaini watan indo tak narate watuna. Imma gilahir secara normal ataupun secara sesar. Tataki masu boleh babuan indo tak. Tataki masu. Normalnya kan 9 bulan 10 hari normalnya toh. Asal narate ni yero bahkan melebihi yero. Naca masu ifasa ko masu. Aga batuana. Tetap berpindah ke alam selanjutnya. Kau ni rumah tu monro sadar ki maka dah tanya memang palik kewatan indo yak ke guna mata ke monro palik kong kadi matu kolino ifake ni makita. Oh ye palik tujuan na langak mata puangi. Lo wak ke guna makita kolino ye palik naleka mbar paring kalinga puangi. Lo ipake maring kalinga kolino ye palik nalenga aje puangi. Lo ipake joka kolino akale barakam malopo ifodangnya le maka makoto tu sampajangi puasewe sakke de mema panirita siaga de cinna tajama makukewe dosaewe de mema panifitaki maka de sikuti gana dosamu tapi ye mu mate matu okko ni romon sadar maka da napi pale yakti gunaya sange decen napi pale irita lopuna ya sange dosa pamalat na yewatwe itu pelajarannya itu. Makanya tomotoko ya manang ye amatengange namu maga bate tak leseri tataki si runtuk. Ya, makanya saya umpamakan begini. Menyama kata sadi bu nare komasso watakale tak menyama di. Bae kotomasso enaknya. Aja di lo ijama malam mana je ijama kotomasso. Aja lalo to coba sure to malufu Biasa tadi gak kejadian malufu kije, makutu kikedo kotomalufu. Tapi coba nih kede kotomasso haha. Ye kwaken reka kalukumo ibila mi misalkan to. Aga betuan. Watakalewe samanga komasoi. Makototu batenge komasoi. Mega totu deceng ijama. Makanya ajak nalahirat tak bata fanre. Fanre to batenge. Ajak nalahirannya baik fanre to. I fanre to ya ge. Batenge. Maka tasadi komasoi lahirat tak tanam masumanga kikedo. Maka tu komaso batenge de tu gade cing melo isalai pasti jama mana papa magi maso ibatenge pini imega nanri batenge pini ifojito aga papan rena lahirange nanre nasufalakko dan seterusnya to papan rena lahirange aga to si papan rena batenge sikiri-sikiri mengaji-ngaji mengkalinga-kalinga carama masam paja tahajud coba nih kare masona lahirangnya masumanga isading ternyata lebih sumanga pinarik rule pamasoy batin coba nih kare makanya biasa wacara maya ero maka dekat sit di famasi lopo ye konalek ya disi ngempuangin na yero adisi tak tulis sibuk iko deceng itu rahmat besar itu. Apa dena yang mana nato sehain nule pigo ideceng ibu. Angka tu tahu kesehatan anu masalah mina puji.
Ang kamataw kya. Persoalan DC, kung namo mabela law to, kay parit duwangi. Allahu Akbar. Jok ka, ang kabiasa ulawi ko mabela. Yang katoy ko, jok kasi ka ako bagi akiga, in kasi, tanda na turo seha watakalina, napaseha inakarana, sinin na yenakatay famasina, handang irido na pungalata. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sekarang, tentu de gaga malamus sarana makukwewe, sangadina keluargana almarhum. De gaga paling malamus sarana, kecuali keluarga almarhum. Cuma saya ingatkan, yeko amating ang ibicara riwarakangan na tupong alatana. Yas'aluna ka anir ruh. Muhammad, yekong kamakutan na persoalang amatingan, podalalu makada, na iya amatingan ang teriwarakangan na pungalatana. Makanya katu biasa bahasa mapakwe, tadang pengeka. Biasa mo pagamompo rikampot ta yero makada hena, aja masuna arafo-rafo muna. Itu biasa ko tolo mapaboti di. Biasa mo pang kamo pakwe mapakero. Agaya sang arafo-rafo mo. Jolo-jolo lo ka jolo mewa kisi fafahangi. Agaya sang arafo-rafo mo. Afa weng kalinga karewa ya gagawe. Megangi de na cocok bate na patapuy. Afa fahan na sesa tawe ya sangnya arafo-rafo mo masu amma ko mumate. Aja nak musalay bola masu amma ko mumate milodam pagana. Namo de na suyero tawe kuloy mate matitoy. Afa magi de na bicara pakro aja lang. Namo de na salay bola ko narat jalan na matitoy. Cuma aga ya sang arafo-rafo mo. Ternyata fangajak toriolo. Fangajak tomatoriolo. Yero tomatoriolo, Bapak Ibu. Ye komapangajai, megangi gauk na nabicaran na. Megangi gauk na nabicaran na. Contoh, ang kaya sa bere to, biasa tu komen riboti nga yampur bere. Aga gunana na yampur bere. Maka dia tahu wampur bami ustaz di. Oli fak depung nga yan remake ganarutu. Tujuan negara pangajak temak bicara. Aga pangajak temak bicara na. O burane isang yalemu na berat tunan rebenemu tena nene. Berat tunan retanya batu. Aga yasang akareso ko na kung kana benemu. Saparang iber maka burane pasapa ber makun re ataro ber. Makanya maka de torioloy ya tu makun re ya pak berseng. Pak berseng aga. Ya sengi pak berseng ataro. Yero riolo tomatuata sebelum angka bang, sebelum angka pagadayang, sebelum angka onrong atarong, sininda barang berhargai, oke pak berseng na taruh. Maka itu makun reye hakikatna pak berseng atarong, tapi engkalinya makun reye, namo bulu capu to, nariko saboy pak berseng. Agaya sesabo pak berseng, ajak muan caji makun reye boros, pak kojak-kojang. Pangkatonga makun remakuke kapala lutu menen kana palepang. Basok lalu basok yemme esak lalu esak yemme. Aja na taibati na reko benegaya na lurapat ni. Asir untuk sesan. Nakana toni cala panci galungi. Aja na taibati. Nah itu. Jadi maknana ya romaka da arafarafomu bukan berarti mati amma ko na. Namo de nasuko le mati toy. Neke aga maknana arafarafomu isure mon roma guru. Aga lo nak gurui buranewe na onro ko mak guru apa ko macca buranewe de itu nama tua benena ko macca buranewe malamak mimana benena ko macca buranewe de na marat jimangida benena ya lo ya gurui makanya maka de toriolo iya fa muak bene ko mule makaluri da furangewe kafitu maka de nak mundi na mo ke 200 bule to tani ya ro da furange lo ya kaluri tapi kuasai jolo pe tu napa ko mak bene agero nomor di balanca nomor 2 masita, nomor 3 pak paneta, nomor 4 pak piara, nomor 5 pak bura mangideng, nomor 6 pak bura malomo mimana, nomor 7 pak bura lasana, yero yolok mon rimak guri, makanya maka daro poropomu na. Pak mega tau boti napa 30 furana boti den ri sepesilenget tega benena tega nenena. Pak cinta to ngabanat tuangi. Jadi burane na palajari ero. Na palajari ero oh makwe. Makun rai na palajari to yero. Aga lo na palajari. Amma, nenek, maga ma tu koto manca jibene.
Makanya ang katufang ajana toriulo na ya ele ya upa ya tindro ya cilaka pasat di kumele na apa makunre ku ukamana ngi babange barat tamamana ngi dali. Tu maknana tu. Ang katono ti fudangi na ya sange makunre kasi macai dupai to fole maca panguju to Allah. Namo de na canti tapamu na aca ko dupai tawe aca ko panguju tawe na foji ko tu tawe. Papakaro. Jadi desa ga hubungan na makada arafu masuamu ko mate tidak. Neye kefahangi bapak-bapak ibu-ibu ya sangi amatingang anu manessa anu nafatantu de gagawat dirfatul lesiri ketentuan na pungala taala. Ndak bisa. Makanya yenaro den ofodaki wat di ngamani sininna keluarga yang ada di sekeliling kita merasa kehilangan ketika kita sudah tidak ada. Coba gare. Itu gare iwan nyewe alhamdulillah. Ibu-ibu maroa kue, bapak-bapak maroa kue. Aga pakang kaki kue. Ang kami tu fase ngarang malak dak tingarang. Allah almarhum Pak Ramli. Allahu Akbar. Karo kasi anak na becuk mana mo pa. Komelo ki pikiri ki we puang. Mana ka kasi tapatala beliau na becuk mana mo fi anak na. Dia pa kasi na molopo bijana. Defa nafahan iya sangnya apa kue mana kata patala ni ki aga manuru idi maja balum tentu maja manuru pun sininna yang ke terjadi pura mana ni nataka rapuang maka da makutoi haro totomu na makutoi haro kehidupanmu na contoh walangi saya mohon maaf yero ya pak becu mo fa na mati tama toburaniku saya becu mo fa kasih saya ingat itu ibu saya yang sekolahkan saya. Pingarala dia kasih kalau kak makam aja. Madari ni maka datang matu aga sina yak kamajareng. Angka na kasih aga-aga cek de nanung kita matu. Ye naro ya pakatan yang ibalu ni aga kasih ko de gaga isa. Tapi ternyata angka hikmah rilalan na. Pingaran nyero karena saya waktu kecil mohon maaf ibu bapak termasuk kakak si iman jalada ke tomatoy. Agi-agi welori tapaya tongka. Agi-agi welori. Naman jala di kita. Oh ternyata hikmana adalah. Oh rasakan ifat die. Rasakan yang rasa-rasanya. Barak mufanat dingi matu ya sange nyamo. Makanya kong kekejadian naki. Ajak mutu 5 pak kalu abio. Fak kalu lu atau yang kami tu decing. Yenaro nawanaway maka naka oh. Yenaro kafa hikmana magati lili famase na puang itamatoy. Saandena tuoy. Magangari anu ko fa iya malam-malada ka itu rusi. Loka malia ya lianga, loka malia ya lianga, loka malia ya lianga. Ternyata hikmahnya Allah cepat mengambil orang yang kita sayangi supaya kita mandiri dalam kehidupan kita. Sedangkan Nabita, engka anak Nabita yasannya Ibrahim. 10 fetu ulang umuruk dan mati. 10 fetu ulang. Ya ko 10 fetu ulang bu berarti dacok-dacok anak ini. Baik dacok-dacok sumenga anak-anak. Tapa mati anak Nabita ye. Madep we sahabat na sabairo wattu we megalada we matana Nabita onregana na mo janggo na maricato. Jadi madep we sahabat ya Rasulullah muga palit Nabi tarito ko mati keluargana. Kadi Nabita dia na marigato teri. Iya mina dena wat di koto kanana-nana. Iya mina dena wat di koto kapau-pau. Mati ndoe yulega perwe mata. Coba. Mati ambo yulega perwe mata. Jadi koteriki itu manusiawi. Justru maka dimitawi lama na kajik mati tamu-tamu dina teri. Mana kajik mati anak dina teri. Jadi itu teriwe manusiawi. Cuma iya mina ciang agamai nareko aga. Nareko kanana nanai. Weh mapakwe. Itu yang tidak disenangi agama kita. Apa ya bu puraka runtuk makun rei mate lakena terdi pinsang. Baik pinsang. Bapak-bapak mi dena ka runtuk pinsang daki. Ko makun rei biasa mo ka runtuk pinsang mate lakena tapi ko bapak-bapak dena ka runtuk pinsang mate benena. Desa maka da magangare. Nah, disinilah rahasianya kematian. Makanya ajak lalu tak kesumpah-sumpah ke pau-pau persoalan amat tengang. Nah sebab lo mana kiseha ye. De gagal lo magati mati ko. Onrolo sehat tawe moto lari-lari subuh kala mana dina sepaja subuh.
Nacan dari mana bulu menrek bulu mas safeda kalaman iliwa masigi lola ada mana seka. Cek de bamore sapa si Pak Murah ondolona seka. Jadi itu amat engange. Anu pura nataka rak puange mu maga batin leseri teteki siruntu. Makanya maka di ayat fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ye kota kapoy ye kopol ya jalenge tempat dingiri pamaju, tempat dingiri pamundur. Makanya aja tuli ke gora-gora kong keserak. Habis mo perong ke gora hale matoy. Nakagero sarai fakoro. Hale to matoy matte nenen alamuna nyawamu ya lumas sorongan. Itamu tung kana ya lamu TV. Ini kaget. Nah, makanya ibu bapak, salah satu nasihat yang penting kita pelajari di sini adalah aguriwi mati becu. Nigi macam mati becu, ya tomi tu matuk macam mati lopo. Agia sa mati becu, matinro. Itu ketemelok matinro. Pak biasa leta, aja titinro kode tak jenne. Aja tatindro na rekode tak bicara DC, na capuri bicara tak. Itu anjuran itu. Nigi macam mate becu, itu macam mate lopo. Gambaran itu matin, pada to matinro itu. Pada to matinro. Sebelum matinro ki, to masikiri-sikiri. Sebelum matinro ki, to pigok-pigok deceng. Sebelum matinro ki, to melo doang. Mako tom itu. Tapi kong kato tapan apiam ya lena. Ang kagajaming alena pasat din ko pure matinro. Makanya ko matindo pangujung-pangujungnya letak dengan baik. Ya, pura biasa ko sengkanya rawing ngerang. Tuda kak ko teras rumah di rumah itu, di ruang tamu. Tapang katau boleh ko boleh kasi ngeraladero. Natira ka lawo si bawo otitase. Agan aku tanang, ustaz agi baca-baca bara matinro ki. Angka keluarga aku ustaz make gawa ramparan anda ini boleh matin rumah tanah. Ro kasi koro boleh biasa tuh ro tapang ka masyarakat jamaah tapa jok ke makutana malang-malam apa koro. Aga nasi baca-baca ustaz. Nasetabe keluarga ro ustaz mapakor maka magi na tanalin Allah. Sama siri ustaz ya minasuro. Engkai lawo he ustaz si bawa utitase Tapa akadenya tikulala makurang golay. Teneng kagolana ye ibu-ibu. Tapi dene fodato dene fodang. Dalam artian to manawa-nawa ustaz mega gagana mega waramparana yeri melasana dene le matin rumah tanah. Manawa-nawa nak maka daka detoro kasi na mega waramparak alhamdulillah kalau kak matin rumah ka. Jadi itu tinroi pak pamas itu tuh. Aja tulit dari kia leta maka ada makurang ufulia komama ditinro ta aman itu. Migala ada tu tomasara den ule matin rumah tanah. Ibu, migala ada tu tomasara den ule matin rumah tanah. Ya fo wita tek alhamdulillah mama namo wita. Apa mengkalinga bicara malo si wita matinro. Luar biasa. Nafan rasa aku boleh sengka mabela latu mak mita to matinro. Alhamdulillah fasadini. Coba ini gambarannya. Jadi yero amat tinggal ngede gaga tomelo magati. Pada lo mana kiseha. Maka ketentuannya adalah mati itu akan bertemu kita semua. Oleh karena itu ifasadiani aleta dengan bokot tamawari asanda. Ayah sa bokot tamawari amala-amala madece. Ya, apalagi na reko to matua-tua na to. Ini rumah pembagai sempajang, tomapuas, atau masak dan seterusnya. Irita lewe misalkan sukses, sogi, bantu ki, atulu ki. Sumbangan aja itu sebenarnya. Aja jama. Poinnya adalah akhirat, poinnya akhirat. Akal ibarat aja itu mata nangase itu situ kan. Jasi kimita to mata nangase to. Nigi tau mata nangase macin rola tu aduna. Aga nasang ito pinrangi adu seri. Nigi mata nangase macin rola tu serina. Nigi pakasinya akhirana jagai akhirana ipakanjaki linona kupuangi.
Tapi enang kata mata nasari degala la maci asena. Nigi mapo jilada kolino silada macindro lahirana. Coba. Jadi wat dingam ni pada isadaria lewe maka da acap paketa mapa kumana matu. Makanya kesinna amat ngenge idi minonroy. Nah, makanya Nabi pernah ditanya oleh Allah itu, Muhammad, seandainya engkau tahu dena mati gara-gara akasingin nampena, dena mau mati Muhammad onro kanja nampemu. Tapi maka dewi puangin apodangi Nabi Muhammad, yaitu matu tahu magi kebiasaan nah, ia matu amat tinggal. Ya kan mulai dari sekarang, fa biasa letak deceng, berarti yak kuregai aleta melo mati ma deceng. Pernah ada di Makassar, sejarahna guru tak di Makassar. Selama tua ibu, denang kenal fa baca Yasin ngasusu. Bayangkan surah Yasin ngasusu, denang kena batal, denang kena pajak tuli baca susu. Sisana ifamada guru tak, angka muridna bacangi Yasin. Ka muridna bacangi Yasin. Mana kesalah baca murid, tom madangi patuji bacana. Bayangkan. Asusu na baca Yasin. Sisana ifamadang, ibacanga Yasin. Salah baca, to pamadang ini. Ternyata, to madangi pacocok bacana. Ini sebagai isyarat kebiasaanmu menjadi akhir hidupmu nanti. Kamu tahu macucu. Pero waktu na lo mati macucu. Maka dia tahu na podangi keluarga na magi dia tuli macucu dia tu tahu Nasa makun ni roh na foji mala kalau kuna tahu dia ni lawi. Na foji mala fau na tahu dia ni lawi. Hati-hati. Sinin na gauta berarti tafak guri aleta lo mati mapakar. Maka coba camik-camingin ni aleta. Aga kebiasaan tak makukwewe. Yeko deceng tingkatkan. Ni kena reko anu masalah. Sadar ki magati sebelum terlambat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu. Na reko amati ngemuat. Tuli yala patokang ria tutungeta. Insyaallah. Selamat gitu akhirat. Makanya dalam Al-Quran itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Mana kaje mauta jolok napa hayata. Mana ka mati jolok napa tu. Na tuki jolok napa mati. Ero aku rangiro. Khalaqal mauta wal hayata. Liyabaluakum. Ayyukum ahsanu amala. Dia nak kada tuo ku tu jolok napa mati. Tapi hakikatnya. Mati ku tu jolok napa tu. Ternyata narampi tu pandrite. Nigi tuli mingarambi alena mati. Pasti maca tu. Coba garek tuli ala patoka. Weh dia nawat di sambarang upo. Magi. Malupo pertanggungjawaban aku mati kak. Weh dia nawat di sambarang wengkalinga. Magi. Ay malupo pertanggungjawaban aku mati kak. Weh dia nawat di sambarang ulawi. Magi. Bahaya matu ajeku pertanggungjawabannya. Kama kadiaya al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Iromatu terkunci timunna tahu dalam arti tandaya mananna itu mak bicara limai mak bicara ajewe mancaji sabbi ni matu riolona pungalata dari makwana naritu wad dingamani sinina tamataku yang kehadir makukwewe sebenarnya lino je sebenarnya yewe komelo irana lino deje ga persoalan lino idik mi madari terlewak-lewak ko lino. Sebenarnya dunia itu, selama kita membawanya ke hal positif, maka guna kualita. Nah, dito na rule na rekode ni hadapi linoe. Makanya koto melo dua kat de celino jolo ilau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi itu lino sebenarnya. Dito manahanak kada melo kina pafusa, justru ini memang dari pafusa letak gara-gara talalula de lino. Tak faham mo basangnya ro. Itu lino komelo kipigo deceng manang. Makasinga manang. Tapi nasabari icecengi lino. Gang karena yasa ngalelio tu terluko lino. Sehingga menghalalkan segala cara. Itu yang tidak boleh. Agama dari lasaiki. Telun rupa. Nomor sidi. Dendam. Mataro-taro. Itu mah dari sesai kitu kolino. Coba negeri komega sahabat namanya makitu. Coba geri komega anggota namanya makitu. Tapi komega dendam, mega benci tanah masesa kitu.
Mata sading ibu. Dah. Manyama komega sahabat to. Cede-cede mebu siki kafurung. Mebu siki na sufalako. Ero komega sahabat. Tapi komega dandam. Dega toy foji. Tanda machifi sa dilino. Kay bapak-bapak ko. Tanda manyama komega anggota. Komega sahabat. Jadi itu lino. Ini matoma dari la saya leta. Apa magi. De malagi foji. Icacamani haye. Icacamani. Ang kato itu tau de mana gana foji. Yolo na caca, imondri na caca, kanan na caca, kiri na caca. Lo na makita lo vega. Makita lo yasa, lo kota lepo. Nggak bisa. Jadi yang jadi masalah bukan dunianya, tapi dirimu yang terlalu posisif hidup di dunia. Coba dengar hebat nak mega sahabat, mega anggota. Aleku wala perumpamaan, tidak mungkin kota maka fenrang, umalufu usapa bolana padri dua na denoli kak mandre. Pari dua macina ka mandre pari dua malufu ka. Oh kestas jokan me bola. Tapi ero ya wisa toleku aja mu fan rasa-rasa tahu. Aga betuan na. Komelo no ifandre aja na mukil lo mo ka mandre gire papa bembe mawatang. Artinya apa? Jadi hidup di dunia ini perbanyak sahabat aja je mutuli dendam ko tahu. Tahu malitana alena tama yawana tanay. Coba nih, mawatame makitu. Tahu menre dalen alena menre tensina. Ikut cara na. Maka nomor 2, yemi tu na badari masesa kito kulino ki fasi banding aleta na tahu Sukuru kini gare pape nyaman na puang ita namanya makitu. Maka jadi mana lo sariro sai calo. Maje ko calo ko ito rifoji. Aja lalu tafas salita lo makiulawa ko de taganna. Lo ni langka alewe ya sangali na malasu lu. Ini mah tuh sesalita tuh kenapa? Suka membandingkan dirimu dengan orang lain. Nasai calo na faki mage ko calo ko ito rifoji. Ini ada biasa kong kabuti na sawe gano ulawan na alena diga ulawan wad di jaji roma kurang ulawan na mega fasolona. Betul ibu to? Nah, yero mega ulawan na baluntan tu mega fasolona. Jadi orang itu tidak bisa dipandang sekilas. Tidak ada yang tahu hatinya orang. Ama wajudna masempo mani. Maje ko masempo ko to cocok. Daripada tomelo mak baju soli atau foso pakai. Lo ni irita tampil lah. Magi tu na bakaka bajuku. Baju soli pun ada mu cocok. Jadi coba syukuri apa yang ada, itu yang membuat nikmat hidup. Jadi itu lino sebenarnya. Dia ini bituti masalah na dan jadi masalah. Selama muti majai terus itu. Coba kita berdoa. Apa yang diminta pertama? Decelino. Nah, makanya ini penting ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nomor 3. Tarime fapi totona puangi dengan baik. Iru idi madari sesai kiro. Nah. Ifujilada mana mak dampe. Mapako itu yano. Na wadi jaji babela kabota na tahu. Kato tu tahu tuli maca curita kekurangan na tahu na lebih kekurangan na lena. Tahu nggak ibu toh? Ada ke begitu di sini? Nggak ada Jita. Nggak ada yang mau mengaku ya. Coba. Saya mohon maaf. Tinggal ramova biasa herul. Kata biasa rome buka pala lutu na lutu. Ya wingaramo pero. Bayangka pole sengka kaya. Wingaramo pero hero. Bay tame baritay. Alhamdulillah angka si kampo tak tama. Gara-gara mebu pasawa. Bay sadangkat tanya ka. Taukoy marandu ka mitay. Jadi kong kamapa ko risupor mani. Idukum mani. Yelo duangan. Aja to sila tumafat diati ko sukses itaw. Apa herul kapala mo na falutu. Daripada ini galungi falutu. Pangimpangi falutu. Coba, itu saya ingat itu. Waktunya itu dipanggil ke Trans 7 itu. Kak, hebat nih. Ya. Angkatona tahu yerodena foji wimanan nak ni makom. Ya minasa na luto pak birina tasi enonroy. Kada kaina ton katonga tu to dikufat dia tinai tahu. Coba enaknya takdir ini. Imma gide cepole yare gafari pole. Makanya saya bilang,
as-sahaba ki totota, as-sahaba ki takdirta. Barak deta malah saulu. Ibu, oh ibu. Majami lo na bua. Yero ya kasi koma lalangi peke. Koma lalangi peke. Yero koroto yang kang kalungang. Ang kalifa. Ang kasabong. Apa dari koma lalangi lepacam me. Una sehati ni tahu pernikahan. Nasihat nikah. Namun di pacar me biasa mau pangewangin dua anak. Tapi saya ingat itu. Ufodame itu dua anakku ku boleh. Maka kandi. Yenang ke masalah. Lo penri puangi darajata. Nah, apa koro? Pasti yang kaya sama masalah alim biningangi. Pasti yang kafa coba. Caranya bagaimana, Ndi? Toto tak yesui coba. Jadi namo maga cai kundi, namo maga caita. Intinya adalah toto tak yesui coba. Idi meninun roy, loki ga palampe, loki ga selesaikan makukui. Iba na kumapakor carata. Ima kuti susaki si minggu dito sewada. Asasaka malapo bola macarepa. Anak de panan rewani. Anu wat di muma de cena de fude cingi. Coba gari kowe fodang ngale maka da terima takdir Allah. Hari itu memang ujianmu sekeluarga. Neke fodang ngale maka da wajar ko na uji puang itu sewe supaya engkau saling mengasihi dan saling mencintai dalam rumah tanggamu. Agar. Jadi coba mas sahabat kita tota. Inaru biasa wali bahasa tahu sederhana ma to. Maka deka yemi jetu nama dari malah sauluki maka reso ko idi lo matoro daleta. Coba nih gare. Dia fat tujuna ko magalung itu lumelo mega asina dupa. Dia tulai ikhtiar ki melo dua kisarahkan ko pungi. Ama kito. Iku idi lo matoro utanang isikoi pulena. Kapan dena siko pulena kecewa kito. Manoko kito mananak kito. Yena tu mega kejadian. Ya lengi bosi macai, ya lengi tika macai itu. Itu tolino itu. Macomo ilo madoko ilo macomo. Itu sifat toli coba gede syukuruki. Itu nor biasa madari sampai ka makan ka we batina rufung Allah taala. Manang kayo tahu beda-beda mana fakitana. Itu Allah itu bagaimana mengatur hambanya. Magi nang kakong katau makita si dia tahu dena pada mana pak kita tak. Angka makada cantik ko panyai, angka to makada cantik ko bulu-bulu ingat na. Biasa ginawa na mero gagero. Weh, aga na bicenne to bulu-bulu bang ingat na laku. Man rasa mana ni di panyai. Tapi madari angka to rela mati demi si panyai. Itu batina tu fungala taala mato, maka kau berteman dengan takdirmu. Angka poji macomo, angka to poji madokoy. Angka poji matandring, kato poji mapance. Aja na tuli pusi, magariti ni luar na. Lo si palam pui. Si sana malam pui, lo pagariti ni. Ya, aga tumilori. Mabolong, lo mafute. Mafute, lo mabolong. Itu mega lasai gitu. Coba ketika berteman dengan takdir, maka duniamu ini tidak akan pusing. Ini matutulah sealeta. Maka itu nange, lino. Selama ditiwi untuk hal positif, maka lino ini luar biasa. Dunia ini luar biasa. Cuma yemina talabi-labi kutuliasa ngale seha. Yasa ngale lo tu teru. Ayana tu madari pakabiling piliki. Siku kiri kanan, halala mana ngaga-aga. Yang peti lolong ilino. Ini tu maka solang. Makanya ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kita masuk di kesimpulan. Kesimpulannya tak siata iwan niwe. Maparingarama. Maka de yero ya sangeru fatau memang onrona tak kalufangi. Cuma ajak lalu tulimiti tiale tak tuli tak kalufa. Kamana bela arwani fulona tau ngumuruta na sa onrona rufatai tak kalufangi. Narwani tu fulona tau ngumuruta muama masa ru fulona tau tak kalufa. Aga batuan na bicaraku. Aga melo isorosa kotomate. Kotanya hubungan tak si bapuangi si hubungan tak pada tak rufatau. Makanya narwa peringarangi tabe. Si heba-heba bate sapadale, si galak-galak watakalewe, ang katumatunan ka na tomadodo. Oleh karena itu, yemaku kwewe, alhamdulillah siya movie, aki gunala liwa disi-disi ngata. Apalagi, wad di mo tanawanaway bicara ko ibu, magi saman na mafoncola da wad timaku kwedi. Be, tas si minggu ibila misat di. Si ulang ja.
Ya mana ko seso si wani. Biasa deh na tomakat di mawani sih. Itu sekarang itu. Nah, oleh karena itu, ya miro perlu pada fodaki usahakan pandai-pandai lah menata hidup kita. Agi-agi ijama angka dicenah lino akhirat. Ya, apalagi mohon maaf, wajah ini tulis si bombe-bombe, nah sudah nih. Buna sudah nih bombe-bombe nah. Wajah ini, bapak-bapakku agak wajah ini tulis si salah-salah aja nak kasih. Macuani lino. Lo mo ni fakasingi kasiwiangi. Lo mo ni ifemege sahaba wat dingami ko tomate nang kami lo doang ki. Wat dingami ko tomate mega tau murusuki. Terus terang. Wangga aleku iwan dewe marwa carata iwan dewe. Pura ka jo kamata sebu 5 licat tau ke. Ya salima he. Weh 5 licat tau. Maka ni romoli ka ustaz makura to kalau ni aga. Ati kulala megangi 3 lasin na tau. Tapi alhamdulillah iwan dia mega ki. Makanya ni gatona pole ko tanya pada idi. Saya selalu bahasakan. Ajak lalu lakbi fakaraje to saliwangin apa si kamput tak dini fakalabi. Pole maga-magata baja segede ini misi bantu-bantu kuhe. Ini misi tulu-tulu kuhe. Makanya bahasa aku biasa maka deka. Assalam madeceng ibali bolata atau si dukung apa itu pamula mewai ki ko pole maga-magata. Maga tanda manyama ko bali bolata malioto ini sukurang. Tule ka kira-kira. Tapi koto makanja pahana na wile. Weh, bali bola na malioto ale na sukurang. Pasti matik kay hunaw to. Agak kan na ko sapo. Manang kaya malioto iko sukurang. Agak kan na ki sapo. Maka di ro bali bola na sukurang. Onro sukuruku sapo mita ko malioto. Maka di hunaw to maparaluama ki baja sa nga di oto sila sura karo tapaki oto tatu. Ite nyaman ne nariko sukuru ki mita te madicing. Imi kumafat diati ki malite oto boleh fadi na babuata. Way ka sapa urus alimu. Dega urusan. Ite. Mali motor bali bolata de patule mali motor ini Helena ga yolo tali di. Aja tuli padireng yati tay komende dalena. Helena jolo tali. Ni gana misangi aswaga jero lojo ka kojo ka penrato. Apa maru motor ni ngong lo ni lolo pinrangi. Lolo pinrangi. Fas nafas tu itu Helena. Maka itu bali bolana. Tege lolo iro nafake Helena na diga motor na. Nisangi maka lo jo ka pinra bali bolana oleh macu ye. Lo mesapo to jo ka si bawah. Jadi begitu hidup ini. Ya jaja ta sosialita bu ya to na melo Aja tuli maling aleta la sama kadawi cawa ka koyanu de mana cawa ko ya malasa kitu. Malah teteki malasa. Koda banya leta ko cawa ki kotena dan cawa ku ini akadeki de kapan na itaka. Amaki tutu. Amaki. Kedi magi je yano gore na cagiling. Aja tak kedi nei bangka nei sombong akada bani de kapan den kalingai. Amaki ko makukiro aja tuli mega to malasa na lena matolas ya lena. Magi utu wajumu nasang wale makka de tu matu tawin. Ade je na kara kade tawi. Ale na mato tuli makka de tu de na kara kade tawi. Itu mega to malasa tuh. Coba nih. Makanya kita yang ada di sini pada melo kami teki si masa-masa iki. Si harga iki nah, si harga iki si pakalabi ki. Desa gaga bunga si tulu-tulu tuh sagedi na pada di si cewek-cewek ko. Idi mi pada ku. Makanya malada ka maparingarang matemana tu te sila surang. Odi ngamani baja togi sanga ditogi natakap po na watu gilirat ta lele famasina pung Allah Ta'ala. Insyaallah orang yang ada di sekeliling kita mendoakan kepergian kita. Coba bayang, si Egana tahu ya. Saya yakin dan percaya di antara kita di sini pasti ada satu diterima doanya oleh Allah. Diterima padongan ipung dampung almarhum gara-gara alena melodona ya dampung. Siapa nega misalnya rogagai. Pini imega tau hadir, pini mega melodoanga ki, pini mega mewa ki sisa, pini mega melodoanga ki. Coba hebatnya hidup itu. Oleh karena itu, alena Fadi Munrinda Yamanang, anakna almarhum Bapak Ramli, anandaku, Andriku, sabara kindi, sabara kina hadapi faco baiwe, insyaallah ilo doangan kita matuata, dan saya yakin dan percaya angkana tu fat doangan natarunga kita matuata. Jadi tu tamatu ewe namo tu mate ni tu yang katutufat dongan na tu natarunga wija-wijana.
Bukan berarti tahun ini kita berdoa, tahun ini juga diterima. Tidak. Itu Pak dongangnya tetap imonro. Si tinaja fi matu senreka ngita peta si cocok watakaleta napa kinalepon. Contoh waleki. Biasa kita anak TK buto. Anak TK. Yaitu anak TK ikan ifoji. Angka kata sadi tahu na foji ko anak TK anak na foji mana. Nene na foji la dapun. Onro na fojina, joke masih sekolah pun na mo na masih sekolah to. Itu tuh ko TK. Nek coba bayangkan. Ketika anak itu minta HP, lo kiga malengi. Dia tamelo, magi dia pun narate watuna. Taleng yoto. Dia waleko na, dia narate watuna padahal disayang. Begitu juga posisinya doa kita. Dia pun yaleki makuke, nasabak magi, belum pantas dulu untuk kita. Narate bimatu watuna, narate masana, natarungang ifa doang wija-wijana, insyaallah. Ikona rate toni watuna Allah fasiruntukan imatu minasanna bija-bijana yaman. Jadi idik tomatakung kay hadir, mudah-mudahan to pada salama mana lino latu akhir. Amin. Tanya bakolino to salama latu akhir. Tanafodo siruntuk mana ki matu keluarga tercinta di akhirat mananu ngari surga famasina fung Allah taala. Ya bakeleki keluargana almarhum, terkhusus almarhum. Kamana kasih angkafura na fatasik ka atinna, kamana kafura na singgu-singgu na jajari nyawana. Mapala doli maku milok dampengi, ikhlaskan segala hal yang berkaitan dengan beliau, tak dampengi wikong ke atas salana almarhum, dan insya Allah mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini angka fangaja wat dingi TV lesu, angka nasihat wat di yala lisu, minimal fodangnya letak makada mati tetawi sila sureng, dek gagi suruh sekofole mati-mati tak baja sangedi, kecuali hubungan tak dengan Allah, si bawa akas singat tak rifadat tak rufatau. Insya Allah silahkan bekerja dimanapun pekerjaan kita. Fa kantoro ya kantroki, fa pengimpangnya pengimpaki, fa galungi agaluki. Tapi konsepnya adalah ake guna ki rifadat tak rufatau. Dena marigaga ijama jama-jama linota, tapi konsepnya di sini adalah ake guna ki rifadat tak rufatau. Bermanfaat ki dimanapun kita berada. Nasabak yena tumatuk mancaji amalak malari nariko angkamu ake gunata rifadat tarfatau. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita bersama berdoa, mendoakan almarhum serta mendoakan seluruh keluarga almarhum. Makotofur kita doakan juga yang hadir di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Puang taterime de cinna almarhum puang. Tafali culicun ya malakna almarhum puang. Tak dampengi bisini na atas salana almarhum puang. Puang tapi tai de cing fa dimundin na yamana. Terutama wija-wijana puang. Tafasiampe tafasiama barakom mengifada salama mana ngi wija-wijana lino latu akhirah. Puang talengi dece wija-wijana tafatompornya alap birang wija-wijana yamanang para kwam mengi sema-sema sila surang si harga-harga wi masila surah fagangkan. Puang kakak kasih maka doli mama faciku hikmana ada puda pungena atata iwan niwi niga kasih malasa wata fadisingi niga kasih masisa tutungan na lomuangi puang niga defa gawijana talengi wija-wija masole soleha puang. Yerong kewijana puang fancajing anak na fakafala kurang. Fancajing anak mafato mengkalinga diece. Puang tafanon no may bosi famaseta. Mamagi-magi limpa baraka rin ay kampungi. Si ruju-ruju fa banoy, siyang pampa fa kampungi. Siya maama iya manang tanakoda pada runtu idecing. Andang isi fudecing wirilan na atutungan na. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Tadang pengaka meraja kamana angka bicara kuta salah fangkoka kuta sitinaja tadang pengaka salama kita pada salama wabillahi taufiq was saadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.